le. Apa? Awak berdua sana ti. Kok jangan ada untuknya ada. Iki kebaik sang papa rumah. Udah nyaman. Sana ti ngalah apa wak? Ngerem bae dah. Aduh, cek raja nanti ti. Nanti. Jom sana ti kok tapi ngarek desa be. Ngerem dina. Temen jak bi sana ti ya. Aduh. Lakaran kan recikan ada yang tar ngarek, aku nemu si bohai. Joenger. Kayak gendeng. Di sana ti kita lanjut ya. Kok jangan ada untuknya Rezeki bilaku. Sana ti ngalaun tenggeng waduh. Balik raja nang aduh. Ti bedek rem meding kaki jeti. Bisa kencek raja nanti. Aduh. Aku langsung odik ti. Joring je. Pulang kok ngerem dina nak temu di sana ti ya. para banyak ada bade acara kak Kasman jo. Lupa ya. Berarti apa ngarek? Kakak. Iya ti. Ngarek ya kak. Enggak yang nyari gentak ti. Abba kak. Loce deh kak. Engko loce. Engka gele. Locoan kema engko bi gentak ayo kerti. Mengarek dia kak. Iya kan dulu kak. Iya lo papa. Tadi nak kak. Aku kena. Itu dia. Iya ti kontak aja ti. Kan cosak kasak ti. Ya. Duh, takut berdureng ti. Konen kenapa ti ya? Itu. Kok temu orang ti. Ana apa bangun kok ti? Menoreng bayi bengkak kak. Lebih bayi bengkak. Engkau terus kan dek beng nanti. Dulu, kok berdureng ti. Kaki jadi aslinya menggoda ti.
Apa nih masih menggoda aja. Apa nih kak? Ya gitu, tingkat gitu. Good. Apa itu kak? Aku nanya gerinyet, kang. Kok gitu? Asli di gelak kok. Hanya digerinyet kia. Kengko ciling diri disak gelak gitu. Pokoknya deh. Deh. Lah kereng dasar kaki jika lo ning lah aja aja di. Di. Mek bisa ya di. Kulak gue deh lo ning lah sing ria. Ya di. Apa sih kak? Di. Online jak di. Titik dia. Titik di. Marah di. Engkau ciling dengan aku kan dek. Dia. Terus deh kak. Engkau di. Engkuan kak. Engku. Serius. Ya kak. Api kak. Api. Aduh, Asmanda rapper ya. Aduh lah, sama apa? Oh no! Buru boy.